Reka nangire mbasuhuza abakunzi baze K9 TV. Niki mubasuhuza. Noneho reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo zina ukiryumva mu matwi yawe nta kintu utekereza usibye igihugu cy'igihanganye. Ibyo utekereje nibyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kimaze gutera imbere mu bukungu, mu mutekano, mu buvuzi, by'akarusho mu ikoranabuhanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ubutaka benshi bafite inzozi zo guturaho. Si ibyo gusa, no muri mwe bankurikiye hari abafite inzozi zo gukandagizaho ikirenge cyabo. Ibyo byonyine bikaba bihagije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho zimaze kugira perezida 45. Muri abo reka tuvuge kuri umwe. Migisubizo, uyu ninde? Ndabizi abansubiza muri mwe ni mbarwa. Gusa uyu nta wundi n'uwo mwamenye nka Donald Trump, aha yari akiri umwana. Donald Trump yavukiye mu bitaro biri ahazwi nka Jamaica tariki 14 Kamena 1946. Donald Trump ni umwana wa kabiri mu bana ba Frederick Trump na Mary Ann McCredo. Mu mikurire ye yakuze ari umwana ukunda guhangana, dore ko ibyo rero yarabitojwe na se Frederick Trump. Waba warumvishe urukuta Trump yasezeranyije abanyamerika kazubaka rukumira bimukira baza muri Amerika? Igitangaje, Donald Trump ntago ari umunyamerika wuzuye. Frederick Trump ubona ise ni umudage waje muri Amerika aje gukora business, dore ko n'umuhungu we Donald Trump mbere yuko ajya muri politiki yahoze ari umu businessman akora no ku mateleviziyo. Donald Trump aherutse kuvuga ko yize mu mashuri akomeye. Ibyo nibyo. Ku myaka 13 Donald Trump yaretse ishuri ajya kwiga mu ishuri rya gisirikare. Iryo nta yindi ni New York Military Academy. Yize no muri Florida University. Abona bachelor's degree ya economy ayikuye muri Wheaton School of University Pennsylvania. Hashize imyaka 2 nibwo yabonye iyo bachelor's degree. Dore ikindi gitangaje kuri Donald Trump, burya Donald Trump avuga ururimi rumwe, urwo nta rundi ni Icyongereza. Noneho reka tuvuge ku bagore Donald Trump yashatse. Benshi ntabwo mwari muzi ko Donald Trump yashakanye n'abagore 3. Uwa mbere ni umunyaceke bita Ivana Zerenkova, babyaranye abana 3. Uwa mbere babyamwishe Donald Julie wavutse 1977. Uwa kabiri ni Ivanka wavutse 1981. Uwa gatatu ni Eric wavutse 1984. Ivanka yatandukanye na Trump 1992. ni ukuvuga ko yaciyemo imyaka 6. Donald Trump haciye umwaka yashatse undi mugore bamwita Mara Marples, babyaranye umwana w'umukobwa umwe bamwita Tiffany. Donald Trump yakoze divorce na Mara Marples haciyemo imyaka 6, 1999. Trump muri 2005 yasezeranye n'undi mugore, uno umunyaslovenia wakoraga ibijyanye n'imideli. Ubu babyaranye umwana umwe w'umuhungu bamwita Baron. Reka dusubikira ubutaha tuzareba Donald Trump amaze kugera muri politiki. Mbibutse gukora subscribe mujye mu abambere mu kubona ibikorwa byacu. Niki mubashimira, mugira ibihe byiza.